Kani Sngi kaba nga Sngi U Blei. Bau Blei uplib yang nga kani galat. Ia kabangan wan syagi yeng kisem ke jompi. Manai biang ini ke Ktien ke jom Blei kaba imbat kaba donbor. Ngayang nang ni ia kaban ai kani ke Ktien ke jom trai. Adien banga pudi ke Bible ban adien banga wat daga Jingduwai ia ke khmat ke jom Blei. Kadang gani ke wei ke Ktien ke bawan nga. Bat nga kwa agani ke por bafin Shashkor gani ke Ktien ke jom Blei. Nga nget Balang ba gani ke jingkyrkhu jonga. Kan pen perkhat ifi. Haba fi sngap Jaka mentag Sngi. Namar nga kwa ngan kren sepang ke jingkyrkhu jom Blei ya ke jingi. Nga ai kertangi ni ke jingkyrkhu. De U Blei uba JIED IAPHI. But ndangala kren ni kani nga kwa bapin pelet jingmat bahan namar kay kabang Sohthri kabalong ke jingkyrkhu ya ke Jowai kalong ke jingkyrkhu ya ke Jongfi ujisu wang igini Ktien agalenong ka bakhat san jong yanes ke dekhat ke bakhat nriu wang pi pim shimla JIED ya nga renga ngala JIED ifi bat ngala tung ifi bapin yo yailet bat say so bau so jong pi unyo yaine bagai keru kapapin pan au tau kpa ke keteng ke jonga un IAPHI fikani ke Nonglum jong ke jing sedang jong ke jingkyrkhu jonga ke ke por Made Blei uba JIED ia ke jingkyrkhu jingi mdai mangi ba JIED U Blei namaru jisu ang ne pi pim shim la JIED yanga renga ngala JIED IAPHI Banga Sngi U Blei bau Blei uradawan ban JIED ingi Shillong kumni agani ke por ba fi snap yanga ngakwa ba pin perkhat yagani ke Ktien Bade U Blei uba pa yo Jesus Christ baru ba ai hangi yo mensim bekot uba wanwat yang apa defi baru ba JIED yangi ban penim yangi show Blei nangakran ni gani ke jingkyrkhu jong Blei ngakwa bangan yalam fi shagawai ke Bynta na ke Ktien ke jong trai bat shwai ke ta gani ke por ngakwa ngan peni fi ki katu gan ni ki jing peni na ke Ktien ke jong Blei ki ban pen Sohthri ipi ya ke rukom JIED ke jong Blei namar dan shibon ki bam Sohthri ya ke jingkyrkhu jong Blei namar ke jingkyrkhu jong Blei bat ke jingkyrkhu jingi ke brio kana ke jingi fer ka bakrau ngi ngi de JIED ke brio ngi JIED ke brio ke babyang ngi JIED ke brio ke bajanai ngi JIED ke brio ke bakhamdan buram ngi JIED ke brio ke bakhamlang amstan ngi JIED ke brio ke baruspa ngi JIED ke brio ke ba khampau le se kham itnat khamdan buram khamba brio ngi ke brio ngi JIED kumta ya ke brio handai ngakwa ngan peni pi ba U Blei JIED setia kumta ngan peni fi na nuksa na ke Bible let's sing in shikran shuater hagani ke polkat ke banga kinmau ngakin mau ba Blei JIED U Abraham U Abraham udai unang mani Blei tau ukpa jong u terau de ba mani Blei tau u Blei JIED u nakayeng ka ba mani Blei tau u tau de Blei JIED u nang ta pipe yu Moses u Blei JIED u de nda ba la pu yu Egypt na Egypt u Blei say u
Ông nọ đi cái Ktien U JIED na Egypt yo Moses. Ban ra Sheri Klau. But nang tao sa khat yo upat bau na ban pelat ye Gibriu na Egypt. Pipet ya Bible for yo Gibriu Krau. But feeling ngok bau Blei U JIED kumigini Gibriu. U JIED ye kerut. Gibriu ko badai tang kabalayap lok. Nongway. Nongmoh. Kapamdan jingade eiru embat keju. Kapamday hok iru ia kabandan Bynta bat kapateng jung keju. Hari Blei U JIED Jaka. Lalu pipet bau Blei U JIED Jaka hana. U JIED Gibriu ke belingki. U JIED klang kaba ke ke belingki. Henry nakani Gibriu open me yo Gibriu bekrau tam ke Bible ke Testament ke berim prophet u bekrau baru tahu de u Samuel u Gibriu u bekrau. But ngan peni fi bau Blei U JIED yo David. U David u de Gibriu beim bagi lang berat. U de tahu kena ap lang berat Shalom. Baru Blei U JIED nang ta. Ini pet kendiat ini Gibriu Blei U JIED ke Esther ke tangga khon suat. Hakaba Mordecai ula adopt ya ka kum lang jong ke khon. Baru Blei penan kami ka. Bukan pelatnya mi keju. Pipet Blei U JIED Blei U JIED Nehemiah. Bon taipat ya kenro jong ke Jerusalem bagi kendap baro. Tangapo san po Sngi. Uni Gibriu de bedan apa ke yeng siem. Ude tang nong ra khuri ke yeng siem ude betrai ke kam syakri ngalaman ang ke government ude lepasen ude real pat ba. Blei U JIED U Blei ke kam ke bekrau. Tapi pet na ke Bible Blei U JIED ye ke Mary. Na Bethlehem na ke Jaka ke Mentoy ke Balang ke Nongkendong. Ri JIED ini Gibriu Balang ke Sohthri. Ya kapan pendap ya ke plan ke jong Blei ke mayan tam ke Bible berakawai. Berkata ke ban wanra yo Jisu ban puni uang ni Gibriu ban shim daka bakalang ke instrumen ni ke linti Blei ke bakrau pelat ban puni yo Jisu dau mesti berkuat ban pelang yo unang penim yang abadi pi. Nak kata dau ngawanra ini ke Ktien U Blei JIED yo Petrus. Gibriu ubamdan jingnang jingstan. Shim yu bat pelang yu penban wa apostol ba kham nakhmat hapo jong ki khan argut bat aga balang ka badingkong dai mo belang nong ilamu ban nakhmat tam. Pipet Blei U JIED yu apostol Paul. Gibriu bile percaya ke balang ban ubayang ban peniap wat boydan bentalang haga pa peniap yu Stephen. Baru dia Gibriu ubayat percaya ke lenti ke jong Blei U JIED yu baru dah penan kamrat bayu ngamlangan jer ke tenglut di Gibriu baru anrek ngakwa ngan peni fi hagini ke par Blei U JIED yu Abraham nama Abraham udah Gibriu ubanget yu Blei Blei ulak ban say pi na ke yeng ke Bamlang. Lalu mi nak yang ke babarok ke kelempat syakri U Blei. Lalu JIED ni pi. Kabamut bau Blei dan ke plan ke Jingiasyllok. Bat ukwa ban pelang ke Jingiasyllok. Nama U Blei lek kumta. JIED kum JIED mengi Gibriu nak yang ke babiang. JIED nak yang ke mani Blei tahu. Ban say nu Gibriu nama bau nu Gibriu. Udan ke jingat ke bersisur-sidur U Blei. Baru kelalang u bekrau tama ke Bible berakawai. U Blei JIED yu Moses. U Gibriu baang yu Blei try ngatlon. Pada kapar U Blei pa yu uang try ngamdan ay tang niu dieng baru Blei JIED nang ta. Ban pen pa yu ke sangti ke donbor ke Jowai.
Blei JIED unu brio bulo nong elam ki ar million ki khol Israel u blei nong elam u bekrau bela pendem u paro. Say na Egypt. Naga Jaka ga badan ke pop. Naga Jaka ga bagi brio ki Balang Blei ki brio. Pan kwa ga ni ke par mangan ong ifi ga ni ke khlimat. Bela na pi imenta ga Jaka ga badan ke Egypt ga jingim. Fimte bo Blei u yo IAPHI baru kwa ban JIED i ke jingim jaufi. U Blei JIED i ke root ke brio ga belayap ulak. Kebriel ke besang kepada nang try Shillong na Moab. Mereka kelalang kebriel kepada ke pateng ke badan buram lyngba Jaka ke song baru boas kebriel bekrau Bethlehem ban datang baka yo ke lingkan rei ke root ke yo ke pateng ke badan buram kalau pen kayu Obed baru Obed pen kayu Jesse baru Jesse pen kayu David but now David umi Jesus Christ ke do but ke kwangan ang ifin nakani kebriel ke balang ke widow ke riu kan tai u Blei u say yang ni kebriel bahkan mi ke pateng ke badan buram. Utau dia Blei. Umpet na kanu ke Jaka piwan. Upet ke bakum kanu ke donot pidan. Nama ke root ke snot bat ke Naomi ke beri ke batip U Blei. Ke bot ye ka ke Jaka ke bakagalet. Se Bethlehem ke submit apa ke leadership jong ke Naomi. Ke beri ke bayo i ke jingkyrkhu jong Blei. Ha ke jingim jong ke Naomi bat apa ke JIED bat ke beri ke batip U Blei. Blei penan kam u JIED penban Jaka bakan yo ke pateng ke badan buram. Nak kata daw ngakren ke Jaka bapin sngot ko. Bagani ka bang kren met ke Sngi dai u Blei Donbor ban bo ia kata ke jingiaroh ula ban say nang no kat pidang snap yang agni ke por let's say pidana ke Jaka ke way ni ke Jaka jong ni ke bang kren let's say pidana ke Jaka jong ka hana ke balingki ban piyo im dan ia kat jika bapile ke bam say so hari lada piwa shisha ke khmat jong Blei finyo u Blei uns dang man say ke badan buram na ke jingim ke jopi ban pi pet terterio David de tang nong up lang brak u besong shalom u bawat ke yeng ha ke por jits im na ke yeng jong u msim la itho yu msim la khat yu msim la invite yu hari u Blei JIED kum yu tau khna u bala kintai de ke brio na mo Blei wang yu Samuel ngam pet ye ke dur ke bahabar hari ngapet ye ke donot baru JIED kum yu ngakwa menang singkat mengenang keren ni kene bapin yo i bau Blei ladau keren baru penim pi Bynta babidan AA ke bekrau na ke bentau trai Sngap angan peni fia gani ke par u Blei JIED ke gesta ke brio ke belong tang ke khun swet ke dan ke dur ke bapa brio bat adin bau na Mordecai ula adopt ye ka ke dan ke jingalam jong Blei ba pen poi ye ka ba JIED ke bakalang ke made ye ke yeng sim ke bekrau bat pio i lyngba Jaka kala pelat ye mi ke babon ke ju na ke tak daw la dan peng jofi filang khun swet gani ke par pim dan ke medan ke pa pim dan mano ban ye yang lang bat pi Harga daw Blei JIED ipi bat pidana ke Jaka ke bau Blei la wanwat ipi bat pila mat ke jingpanem ken mau Blei mut ban pelat ye ki babon ki wepat ki brio na ke jingim jong pi hagini ke Sngi ngap ai gini ke bangan peni fi Blei JIED une hemaya brio betrei ke kam ngalak ban bu de ke Ktien U nong trei sarkar u belong riu madan umde babat ke kam jong Blei khmat hari nu brio dan ke donot ke balwet usha jingir uyam hadin buyo sngo bala tangi ke kenro Jerusalem bat bala pen pet wiri ke bahayu masem jo bali ke brio ke jat bri Israel bat nu brio dwai usha jingir uyam bon Sngi bat piyo iu nu brio lala ban let ban job ye kene dak bala peniang pat ye ke kenro Jerusalem bat kelade ke jing peniang ke krau palat bat piyo iu nu brio u kelalong wayne ke brio ke krau u pai ke kedan belong governor bat ngakwak ngan ong ifia ke ke par unu brim de tampu pais ke kedan ke behe are ula le ke krau palat haga Bible bat ngakwa no fila da vide ke betrei bekta ke bedan ke kam ke jam ke government ne ke no ke jat kam ken mau Blei JIED ke brio ke banaka ta ke jakaru namar u Blei pet ye ke donot habau JIED u tip ye ke jingim jawfi wali klat ngan peni fi ke Mary ke de ke tai Sohthri ke kena samla ke bala tek tien baru Joseph Ri-Bhoi Blei JIED ke par ke bala kala engage
Ngasay kran ni kani berobor. Manu na pigi kena sam lagi berkeloi. Hadian berpidadan ki plan bani thoi sangkurim. Hadian berpidadan sibon ki plan aga vision aga jing yo i ki jang fi bapin pendap ki jing pule pile harai ladau blay uwan ia ka ban intervene hapdeng daga plan blay ki jang kan ngot na preng jang fi ki kena samla ki berkeloi nang try shiming up penan coming ka marry ka cancel ka engagement amat benang ka cancel ka wedding day ka cancel no igani ka jingiaroh ka cancel no igi jingkwa jangka ka pediang ia ka bau mensim jong blay unwan ra yo jisu apa ka jangka bat bakan pendap ia ka plan ka crowd ka jong blay ngakwang anong fi igani ka par tengin yo i ka jingjit ka jong blay ka jing mc ngap angan pen fi blay jet yo petras ubari tang nong tong do khaw bom dan ke jingnang jing start adu kata re blay jet no brio ada dan preng jong fi de brio ki bom de biang ke jing pulele si piklem yo ban pule ba re fidan ke donor ye ka ban shakri yo blay waliklat blay jet no brio no apostol rangba apa ki kam ki apostol bat ngas no buram yo blay bo blay ujet kum yo no brio Balang riu pat ba andre blay jet yo but let's sing and peni khatdo yo no brio tawde o apostol Paul uni de bo be benye ga balang de be le persha ige be lap yo Jesus Christ andre blay we shambat u hakalenti Damascus but adien mo no brio sham yo Jesus kalaka bamat usatha hagi shiti ki jong jan barok hagi kam ki apostol hagi shiti ki Corin hagi shiti ki Galatia finlap mo no brio yethu yu ke ege bo kynduh but udi yethu shai bo blay ule JIED yu naga Jaka ga bampoy perkat udi brio banang bestad udi brio badai ke balang labanong no balang ubatan buram hagi imlang salang udah beriu berkrau, udah beriu berpau. Bat ngasngongo yo blay bo blay klem jet tangi babet. Ujet kum yo no beriu ro banang bestad. Ubatip shibon ke bat upenan kam yo nakam taga buram ke jo blay. Bat ngakren ngani ke pola redan preng jong fidan ke jingnang jing stad. Fidi ke beriu ke bala khampau kan mau. Kmil enti bo blay umut ban jet fi ban penan kam fi nam taga buram ke jo tuai. Agni ke klimat ngan pen fi naga Bible sngap angala pen kato bar ka bangadan ban keren men taga sngi kadai balay bo blay ujiet ya ki brio ki bala ban ongno ki wepat ki brio ki num jet ki fi balay bo blay ujiet ya ki brio ki banginyem poi perkat Balay jet ye gebrio, ki bapinda pet, kim idei kito gebrio, kim ilong kito gebrio, kim ibiang banyang nakabenta u Blei, re Blei pet ye kata u Blei pet ye kadonot, nakatagada mo tayo singan pani fi balay bo Blei u jet ye kibakum kini gebrio. Kung mga lajag tangi kini baro khat prash po kandash po ngot hagani ka jingkran changa ngan pen fi ga way kan nongrim bagi taka nongrim ka bangan pen meta ga sngi kadai ga badon kam bapin perkhat ya kata fitip u Blei u jet ikini ga brio don kawai ga daw day namar ba u Blei umyo ya ga basni u ga babar u Blei aba u jet igini brio u yo bakadan ke ka ba kordor ka ba ula tap apo jonki snap ngan puli fi ka wai khat na ga Bible kata kadai na ga kitab sam kalenong ka ba shispa lai pokandai ngan puli gani ka Ktien kaba ka ken shayang ni ba gani ka sam kadai ka jong David ban about David ukran ni gani pinsa snutho blay JIED yu
pet ngan puli na ke kitab sam kalau nang ko besis pa lai pu kandai ke khat ke bakhat nyo uang ikini kikten kat no ki bakodor yang u blei kilong ki jing perkat jong meru kat no ki bakrau ke Dongmuloom jongki ladangan nyau yaki ki khambon ban yo siap habang pet nga syubat me fitap kene ke khan kadai kawai na ki khat ki bapen pau ya kata ke jing shisha ka bang kran mga mentagisni balai u blei u JIED yo debit wat lada u kpa u klem JIED ke keme ke klem JIED ki men jang u ki kentai balai u JIED yo no breo dai u debit u batho ye ne ke ktien bo blei JIED yo u JIED balai u ong kumne u ong namar ki koridor palat ki jing perkat ki jong blei naka Bynta jong debit u yo ibo dan ke air ke ega bakrau ke potential ka bakrau palat apa jong o baru blei la tap apa jong u kata but dai na ta daun do JIED yo i kata ka babar yo ibo de bo prana ke yeng yo ibo de khna up lang brat yo ibo debit u de bo biang palat apa jong u dan ke jinglong ka bo de ban kot sega jinglong siam magajai dari Israel. Fika tak kene ka bang kwak ngan kam kren kam janai hagini ka par. Sngaw penot. Sngaw lekno Yaki popon ba kibreo. Wat mangaru. Kadan ka par na nga pet yaki katu kat ni kibreo ki mga ito. Nga sngaw benot lem. Habang itu ke brio ki klem yo i kumbau bleu yo i ya ke jingim jongki ki klem lap ya ke ta ke bau bleu tap aga jingim jongki ki klem yo i kumbau debet kat no ki bakodor ki jing perkat jong me yang fi u brio u ba yo i ya ke ta ke bau bleu la tap apa jong o un yang un poi bet che ke tong jong jingim Terkadang ngakran ni ke jingjit jong blei ke jingim jongi. Kadang kam mafintip babalai blei JIED ifi. Namar uyo i kadang ke bakordor palat ke bakamsim dan akiwai kadang api. Katu ke bakordor ke bau labu apa jong pi kadai ke bau klembo hangno bo api kalong original no blei apa jong pi. But teng dan kibreu ke bamyo i kata ki yo i penban tangi ke jing crowd jong ki wei but ki persang ban imitate lane ban pertobot ya kata ki ya light ya kata ka badana po jong ki ngadwai men ke Sngi bapin kham buram ban wat ya kata ka badana po jong pi ban ne ke babiwat ya ke jong ki wei fi dan kibreu ki ba pen sitom ba ban pule ya ki breu jong play ke crowd ban pule ban kren ne ke jing crowd jong ki breu jong play ngam persha ya kata Kata ke badai ngaru ngapuli ke beri jong play sibo na do bang sedang ban syakir play ngapuli ke beri jong play ngapuli ke beri pa Bible ru ki Moses ki Elijah ki Abraham baru ngapuli ke jing jong ki ngatip ke biography jong ki beri ke babon ke bo play penan kam ngawat ki ke dau kumno bo play penan kam ki harai Teng ni poi ke Jaka kabang isu admire sa ilaning isu itanat sa ngiro sa ya kata ke jingkyrkhu jong babon da kabang iyat lat ban pet ke ega ba kraw kabau bleu tap ha ke jing jongi fi kata kedai kaba bakla kata kedai kaba maru namar pikan mau habau jisu kurani gitu ki ia ketua parsi sepangki talent. Pikan mau bawa hawai ai santalen, hawai artalen, hawai sitalen. Ubayo santalen upen roy sa santalen, ubayo ar upen roy sa ar. Hanay uni ubayo kawai ke talen upuri, utep aga kynduh. But lapen jenjar lapen sitom yo, kadang ke jing pen sitom, lada pim say kata kabau bleu la ai la tep apa jongpi. Fing anda peni ke jingkran mendaga Sngi ke beton kamba. Ngan peni fi ke Ktien ke par ngap ai nga. Fitap
ka leadership ke jinglong nong yalam ka ba krau apo jong ke jing shakri blai kadai bau nong yalam ula ban itu ya gibriu ya katu ka ba krau ka ba gidan apo jongki bat bau persang ya ka ban peniyang iki ya kata Jaka bakinla ban saya kata ka ba gidan Andai kita problem, ia beri badan apa jingseng, kita badan sibon kita berkerau apa jangki. Andai kita bagi nong yalam kita klaim yo I kata, kita pet penban dak away ke jing yo I, but kita penuit ia kata kita berkerau ke badan apa jangki, but kita beri kalian no ke berkerau ke boleh tak bagi jing jangki. Sengap ngan penifi. Utrai jingiu Jesus Christ. Nda wan siganega pertei. Upen I ganega jing shisha. Baulet sige brio ki baki wakim snautanat. Urung aga yeng ka baki wakim jutre bandrung. Uya kynduh baki brio kim tre setiap banyak keren baki. Uya Balang bat ki brio ki baki wai ki ken baki de ki Balang ban ya kle bat ki balai jisu le gane ngan shupen kan mau ife nganum da pule Bible shibon mentang Sngi kabaning kong la da fin pet ba fin la bau jisu u I lut baro ulet chegapung ga Nazareth aga gospel ga Lucas kal nango besan ulet ban keren itin ke jong blai upani ke liang jong siman herai ke plan ke jong blai ke dai bani wat yo no brio udah pelut por ban let shadow shagapung ke Nazareth bani khat yo Petras baun kelalong unong tong dok kha amot menong ubalong nong tong dok kha baun kelalong unong tong brio bekrau bani I bat ulet yo Petras namar kiwai ki yo I tang nong tong do kha kal bau jisu yo I bau de nong yalam mo bakrau ka weli lay ka bangan peni fiang ni kadai fitip ulet sa Jericho aga gospel ka jong Lucas nong ka bakat kendai urung aga nong ba Jericho fitip ki pat ba de hajar ki bod yo Hari fitip ulet wat lewat Jowai brio ubah percaya ke tu par keson ke isi baru tahu dia sakayos baru dah lek sa amet yang jauh uyo I ke donot jong sakayos baki brio ki yo ibu dia babam sap ki yo I brio dia babam pisah hari Jisu umpet ye kata ke jinglong babakla jauh uyo ibu no brio udah bakodor para dien bau shong aga miet jauh ban samit aga yeng jauh pipuli aga Bible ke Ktien U Blei kong usakayos yeng jauh juang try ladang ala shim klap nang no shitengan sao shangan seo bat ladang ala shim klap nang no shitengan aino fik ke ka bau sakayos ulek adai balai Jisu le wat yo u Jisu uyo ibo no brio unde brio ubala ban kershan khambon Shaka kam ke U Blei. Dan apa yang jang fiang ni film tip dah kawai pat ke bapin le. Re Blei bless shaka kam ke jam jang fi. Baru kuat ban JIED fi. Bapin yang ban kershani ke kam ke U Blei. Namangi kuat ban pen sapriang ke gospel. Shakalang ke riba ke jait pen reo. Ngim danang ni ban kamai spa. Ngim danang ni ke ban keren sepang ke pisah dengar. Hari ngimla ru ia kaban penyari ke gospel shabar nagata ke jing shisha
ngidon kam pitep kene ke media ke bangi wanra shafi meta ke sngi kitiar kitar ke bangi pinbiang hangne baro ke bapelong kene ki nong trai ke bangi siu ki jinglot ke bade ki bon power bon lak bon paulak do hagitiar kitar fitrai kene ke bangi shulyo am kede ke ba ngi aingo u blei bagi don ki brio ki badon ke donot ban ai shika kam ke jong blei bangi laban pun poi shafi nakata dau la don preng jong fi ki brio ki badon kum kata ke jing snotho u blei u JIED i piru bapin yang nakabenta ke gospel ngayo i gane ke jinglong jong jisu na snongo palat i gane kawai ke bang snongo palat ngachai snongo mangan ong masngo kaluet ke donut jongan nga keren i gane nama pinda puli gane na ke gospel ke jong Yohanes kalanong ke besau pilap bau jisu udah pano senan ni senran bagian tiad jingba mishnang. Udah pelat ia ke space ke babiang ban syong apa ke pung jong Jaka. Ban api ke wei ke brio. Ke baki imlang salang ke pet Jaka kum ke brio ke bamlang. Nama kat kum ke Bible ke krenshai. Bakani ke brio ke dan hadu sangat ki tengah. Bat uto baka syong ha ke tu ke paro. Day jongka. Kamut kani ke brio ke ke im ke jingim ke bamlang. Badai nak ke dau jisu api kani ke brio. Ke bamlang kani ke brio ke bamlang. Ke bam day kani ke brio ban syong ajan jong jisu. Hello jisu wat ye ka ule ap ye ka. Bat ndawanu ye kran bat ka ye ki kentien ki bajliu tama ke Bible. Bat ndaladap u jisu u pet kani ke brio. Baka no yo kium baka mare shnong Samaria baka let pen ki nong yalam de shnong but ik shnong borokaway bakin one show jisu but babaro kin shamyo jisu bode Messiah but bakin ngat yo lyngba ni gabriel pi jisu pelut por baka ni gabriel pet ye kata ke jingiat bakla jongka pet ye kata ke jingbon nam jongka pet cheka baka don ke eke bakodor hapo jongka nakata daw JIED ye ka nong Samaria. Walit nyo pen ye gane. Walit yat light ye gane. They play with JIED if he. But balay JIED. Namaru they play. Uba yo ilot ye kataka badana po jongfi. Masongo yo play la nangan sipan if ye gane kapar. Kawele lay kabang asyait sngaw lingo. Kabang asyait yalap ru ye gane. Bat laban ong no da kawai ke kentien kadai ke jingle kabang amjula ban muddur ke jingim kita kadai la pin puli nang ni nang Bible na ke gospel ke jong Markus ke nang besan nganum de puli na mal bayo Islam u jisu udah pin sidam ban kiu de liang ban shong liang barosme ban let chano vitip Balet Gadara Ki ke eryong Sngi ke eryong ke jai Senran ke lingo Hara ke jing tumu ke jong jisu kam day tang ban pen jai eryong Ukwa Balet Gadara Mday Hapo ke pak Mday ha yeng mani Mday ha yeng dan buram Hariban let bet shalom jingtap. Shalom jingtap. Manet wat yo way brio. Ubakik sod kitmu ya kaban penyap sendanyo. Kiksod kinyat yo shaka Jaka kabo shong agi mau jingtap. At yala dia de ki mau jingtap upen mensao. Sait isyong lingkod. Kisnong kataw kating. Andreo Jisu. Ilot iya kipat babaro. Ulet dagaling. Bat kiyaw shalom jingtap. Ban let yasyamin ubreo. Ban
pelat yo ni brio banagadara. But ndaw la de pelat uni brio usyong agi kejat Sohthri. Ukup jain but udah tip brio ng Bible. Bandaw Jisu umot ban let no na kini kisnong. Uni brio ukurpat o try siya nga ngarungan let lembat me. U Jisu ang inigiktian. Nai let bat nga. Henry ang inigiktian. Kilet shalayang. Yet ho kaiga bo blei u ongeme. Nga snutanat palat igata. Bo Jisu klem kot no yo. Uwan wat knang yo una mau tip bo nubrio. Udan ke ega ba kraw palat aga jing imjaw. Baruang yo nubrio kilet siya yang let ito. Kaiga ba kaiga ba ngangale nam tayo chome. Ba pinapuli Ktien U Blei gong. Snap ngan puli na kalnong basan jong umarkas kirakat kabakat kendai nga sultanat bay gani ba wang kamne. Atang ini puli rukat bakat prakat kendai. Wang habaw dang letik agatagaling utaw bala syongsoy ula tuayo ubo niyo along lembadu. Di siya ay unrew ang ukilet shalayeng shalaki jongro. Yeto aki gabakat no ba utrayo la leime. Bat kumno ula isan ayeme. Sngap hau ni brio le kumnongan puli rekat kaba arpo kaong ini giktian. Kumta ula let no ula sedang man penbana hadika polis ia kita gibakat no kiai ru bau Jisu la le kita baro kila kendit. Ulet wat yo ni brio marway. Shalom jingtap. Ubalakintat daga yang kesem. Ubalakintat daga brio baro. Harew Jisu kentat. Ulit wat. Ubalasyate agi ksot. Pero Jisu ulit pelat. Namaru yo ibaw no brio un sayalap yo Jisu daga bar. Kataga di ka ba nga kwa ngan kren ni fiya ni ka por daga donut ka baluet. Katan ka por ba nga jukli wat yala ka jong kaching imbalay try. Mewan wat yung nga medjit nga. Namakatan ka por ka ba nga lanyaw penya la di si por. Nga perkat ba ka jing im jong akala. Why kala kut mdan show. Henry Blei wan bana ba wan ngam simpoy perkat. Mday tang baun penim nga. Henry ba wan ula tep ka eri ka e po jonga. Panga yang kumni matag sngi ka dai. Daga jing sngo yo Jesus Christ. Nga krani ka Ktien U Blei daga jing mot ka babet. Namar day Blei ba ay ka ni ka jing ay. Bana ba yang nang ni ban kren siya nga Diyos ngaw benod kung mga ongbiyang sisisin nga Diyos ngaw leno ay. Na makitan kibriyo kibasyate agidrak sa kakyat. Hagajing sisyaw satan uyo ibagitan ay. Nakatakadaw komute iki. Timtip bala na pipay siya Blei. Blei unsay finang to ba pinang kinang palatya kiway. Timtip la na fidan nga Jaka ka papilang riukin tay. Bo Blei dan ka plan ban penmi ka bakraw. Timtip bala na fiday ka balingki umot ban say ye ka prophet na ka jingim jofi. Timtip bala na fiday ka khon swet. Bo Blei utmu balang ba ka jingim jofi finang kinang penim ni ka babon. Day na ka daw. U Jisu. Kambo ni nga naong day tang mau. Ubadan ka jingla, banisham at gibriyo, kibakiway kim tresyo banisham. Balay ulit, namaritang u Jisu, ubayo yakabakodor kabadana po jongki. Nagatagadaw madagasngi nga yang nang niya. Na ay katangin nga jingkran day Blei ba JIED ifi. Fitip pisngap niya nga kanigapar. JIED ban play gani nga mobile phone na niga TV ban pet gani nga jingkran
Blei pim tip ya gani bau blei dal lyngba gani. Wan wat ya fi ujet ya fi. Bala na fi pai show blei. Un say ya ega ba kodon na po jong fi. Ba finom kut kum to. Pidan e nam tau try. But hagan ega pol nga kwa ngan kren. Nakabenta jong fi. Na mga kwa ngan duwai. Ay baga jing im jong fi ganom shukut kum to. Ay finyo I baga dan ega ba kraw. But ngan duwai hagan ega por. Yagan ega Jingduwai. Kupanga yang ang ni ban ay ngu yame. Haga kerteng ka jong Jesus Christ. Pamawan ban JIED kumyangi kibriyo ka bambantoy. Na mamayo iba po jengi ka dan ka ega bakodor. Try a blay mempet kumagibriyo ki pet. Ray me pet de ki kmat ki jome. Ki kmat ki bayo iya ka basyapo jongi. Try me klempen rem. Yaga nong Samaria. Me klempen rem yo sakayos. Mechlem kentat yo Moses subetluan. Mechlem no yo Abraham aga jingmane blei tau. Mechlem ya lait na ke Esther ge kunswet. Mechlem yo ben yo Joseph yo David. Mechlem ya lait ken try no nongtong Jaka. Melet wat dot di gebrio bara. Mechlem ya lait no Paul. But Messiah ki go try. Bakin lang ki brio ki ba kodon na kam taga gospel. Ko pangaduay a blame taga Sngi. Bakin kita inori ano ni ko par. Bakin yo I ko mameme yo I. Bakin yo shame ki jingpenim. Bakin tip ba me JIED iki. Namakidani ega ba kodor hapo junkie. Trying a islet shame ka buram. Aka kerteng ka daw Jesus Jowai. Amen bat. Amen. U blei un kyrkhu ifi, ko blei shibon.